Ljubitelji kave i čokolade ovih dana u potpunosti uživaju u svojim malim slabostima. Čokofest ne prestaje privlačiti mnogobrojne posjetitelje, a evo kakve dojmove nose oni koji su ovaj sajam čokolade i kave već posjetili. Kako vam je bilo na Čokofestu? Odlično. I slatko i lijepo. Je li vam ovo prvi put da ste ovdje? Je, danas sam, da, u gradu sam i kažem, jedno sam našla nekoga ko hoće poći sa mnom da ne idem sama baš. Ali lijepo je, super. Lijepo je, odlično. Ja sam znatiželjna i ono sve što sam vidjela zapravo sam 5 puta valjda pitala pa je li to zaista sve od čokolade? Iznenadili znači. Mislim, stvarno je fantastično, fantastične stvari. Kako vam se sviđa na Čokofestu? Je vam bilo lijepo, dobro? Da, super. Ima puno čokolade. Što ste sve probali? Sladoled, čokoladno mlijeko, tamo nešto od jagode. Vruću čokoladu. Htjeli smo i četkicu, ali mama nije dala. I to čokolade. A preskupe su, bile su 15 kuna. Znači skupe su vam malo bile? Da. Četkice. A jel vam se sviđa što sve zapravo ima od čokolade, što se sve izrađuje? Jeste mogli vjerovati? Da. Štikla, lopta, nogometna. Neko stavio željezo. Hello Kitty. Peppa Pig. Peppa Pig. Dakle, svidjelo vam se, jeste se najeli, jeste što kupili? Da. Jesmo. Što ste kupili? Evo, jedan po jedan. Pa evo, ja i moja mama smo kupile kremšnite i poklone za naše prijatelje. Čokolade s pršutom, maslinovim uljem, praline s različitim punjenjima samo su dio ponude, a sudeći prema viđenom, izlagači su se itekako potrudili predstaviti svoje proizvode u najboljem svjetlu. Na Čokofestu smo već 3. godinu, od početka, znači prije 2 godine kad je to krenulo. Inače mi posjećujemo uvijek i Čokofest u Opatiji, tamo smo isto stalni, a prezentiramo se samo sa najkvalitetnijim znači slasticama, sve isključivo domaće recepture, znači starohrvatski recepti, austro-ugarski, na putru i sa slatkim vrhnjem. Čokolade isto vrhunske, ali preferiramo hrvatske čokolade. A mi imamo već priznate svoje slastice. Ja bih istaknula favorite tortu kao takvu koju smo nazvali po cateringu. Ona je sa bademima, znači biskvit isključivo sve starinski, onak ručno rađeno i pečeno. Kremica isto kuhana fina na pari, a naglasak je gore na marcipanu. Mi imamo ovdje ruske delicije, ruske slastice izlažemo na ovom sajmu da se malo predstavimo, pošto smo evo došli u Zagreb od 9. mjeseca smo u samom centru, pa da se ljudi upoznaju kroz slastice da je rusko zaista nešto fino, da nemaju predrasude. Koje su to ruske, neke možda najpoznatije slastice? Pa najpoznatije je ruski zefir, još nastao u starom Leningradu od jednog kuhara, to je jabučni pire sa dodatkom bjelanjka i morskim algama. Daje se djeci da ne dobiju zubima karijes i žene to jedu jer štitnjača onda dobiva puno joda i dobije lijepu kožu, opet nema previše kalorija. Jako je ukusno i zdravo ujedno. Za najmlađe se također osigurao zabavni program. Manifestacija je jako dobro organizirana. Mak Tatar je ovdje ujedno i da popuni program. Mi u nedjelju imamo i radionicu i show program. A što se tiče publike, jako je puno ljudi. Jako je puno ljudi, jako je dobar odaziv. Ljudi su zadovoljni i sa čokoladom, i sa kavom, i sa ovim popratnim stvarima koje se konstantno događaju. Općenito, dakle, dojmovi, jeste vi kakve čokolade probali? Koje su vam najdraže možda? Jesam. Ja nisam ljubitelj različitih smjesa unutra, ali tartufi, čvarci, šljivovica, koliko sam čuo, jako su dobri. Tako da to sigurno probate. Malo magije, čokolade i fine kave prava je kombinacija za zaboraviti na tešku svakodnevicu i probleme s kojima se svakodnevno susrećemo.